Margin upacara nyiramin nimade nyablek sane pinaka memen ipun maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya kemargiang ring Banjar Munggude Segulingan Kecamatan Mengui Badung. Nimade nyablek mewali ring Tanah Wayah daweg tanggal 13 Desember ring yusanane sane kaping ulung dasa 3. Sedurung upacara nyiramin makudang-kudang tokoh rauh majenukan ring pakubon nyane Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya sane nanin pinake Pangdam 9 Udayana. Pemargin upacara nyiramin kemargiang di Bisore sane karembe krama Banjar keluarga Wiyadin Pasemetonan ipun. Upacara nyiramin wantah pula pali sedurung upacara pengabenan. Manut cucun ipun nimade nyamleg nilarin kurenan ipun Mayor Purnawirawan Imade Dana saha pianak limang diri sile tunggil ipun Wisnu Bawatenaya sane pinake Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Penyamaan ipun minakadi Wisnu Bawa Temaja, Wisnu Bawa Tanumajaya, Wisnu Bawa Tarunajaya, miwah sane istri Helinawati. Lanjut. Satu kali dah dos. Sesampun kemargiang upacara nyiramin layon kantun kagenahang ring pakubon santukan jagi kemargiang upacara ngaskare ring tanggal 11 Desember miwah upacara ngaben ring tanggal 19 Desember warse kali tali pitulas ring pemargin upacara pengabenan kerencana yang jagi memargi ngeruru setre dalam gede gulingan ring galah kutus semeng. Alit Setiawan, Bali TV.